Thutha wa kurimana ngundi na gutumura gicanjama mbunge-ini kiumia kihituku, riu nditumurano ingi nitanyitwo kwiyumiria mbunge-ini kiumia giki riria mbunge megukorwo makigia na giikaro kia mwanya gia thiku ithatu kurikiriria mihango ya kwaririria ndereti ya gwika mogaruruku watho-ini wa kuramata ciama cia kiuteti. Spika wa mbunge-ini ya bururi Justin Muturi niarikitie kuhitukia giikaro gia thiku ithatu kuria mbunge mekwamba gutithia rutha rwao niguo kumurika mutaratara uyu wa watho. Ambunge a mwahu wa Kieleweke na aria makoretwo makiutindika na njira nene makiuga no muhaka uhituke. Hii sheria ni sheria mzuri, inaleta vyama pamoja, inazipatia nguvu ya kuweza kufanya kazi pamoja. Being in coalition, na ndio nataka watu wasidanganye wengine na wasijidanganye pia, manake tumekuwa kwa coalition kama nchi miaka hii yote, na sasa ile imefika mahali tunasema manake hii ndio njia ile tunaishi, wacha tuiweke kwa sheria. Mbunge wa Kiambu Town Jomo na murunae wa Uthaya Gicuki Mugambi mugite bururi ona ni mucerere kuhitukia watho uyu kuna thirikari nyingi ciumbagwo rungu rwa ngwataniro cia kiuteti no ti kiama kiumbe. Mswada ambao imekuja kwa bunge inapatia watu nguvu za kutengeneza coalition, na coalition ni kama association tu. So mimi naunga mkono hiyo mswada ili tupatie coalition nguvu, tuipatie nafasi katika siasa yetu ili iweze kufanya vyama vyetu ziweze kushirikiana bora zaidi na tuweze kuendelea mbele zaidi. Nataka mkiongea mnaadikiana na mnapeleka hiyo maneno yote kwa registrar of political parties, so that hii mambo ya unasikianga sijui huyu alinidanganya, huyu wafanye ile tulisema, ile MOU haikufanya. Tunataka kuondoa hiyo maneno. Mutaratara uyu wa watho norio tumite ambunge mahukane na njira nene urahutia ciigie kumbwo kwa ngwataniro cia kiuteti gatagati ka maundu mangi mogaruruku maguo makendekithia ngwataniro cia kiuteti ciumbagwo mieri 6 mbere ya githurano. Ni kuga ati ambunge mahota kuhitukia na presidenta wikire kirore no mwaka atongoria ciama matemanie karata ga ciama iria mekumba ngwataniro nacio wikinyeria mweri wa keri mwaka uyu turi. That they really want to empower the director of political parties, office of the director of the political parties, so that they can be able, to control and to micromanage, issues to do with the parties. And that's what we are refusing. Mutaratara uyu wa watho wa ciama cia kiuteti uri na icunje makiria ma 20 irifatie wikirwo mogaruruku na mbunge magakorwo makiwerera kuma gicunje gia 4 wona macokereria muthi wa 3.